All rise. Molim, ustanite. Please be seated. Izvolite sesti. I hereby inform Želim da obavestim strane da 20 minuta rada duže neće predstavljati nikakav problem za naše osoblje, a isto tako pozivam strane da vide da li žele u četvrtak da rade 2 puta po sat i po ili da ostajemo pri ovom rasporedu kad pravimo pauzu svakih sat i onda posle toga još pola sata. Ostavljam to na stranama. Izvolite, nastavite. Odbrana. Zahvaljujem, časni sude. Želim da ispravim D1413 u vezi sastanka u Ljubinovcima. Trebalo je da u stvari navedem D4110. 410 i to je moja greška i zahvaljujem se što ste mi skrenuli pažnju. Ako ovo veće zaključi da tačka 11 ostaje, tačka 11 još uvek ne stoji prema meritumu. Prvo, govorit ću o samoodbrani i neopravdanim NATO bombardovanjima. Potom ću govoriti zašto tačka 11 ne stoji i to iz 4 razloga. Prvo, postojala je legitimna osnova za pritvor. Drugo, paravojne snage su bile odgovorne za nepravilni tretman. Treće, VRS je naredio da se poštuju Ženevske konvencije i 4, nema pouzdanih dokaza koji dokazuju UZP. Suprotno od načina na koji tužilaštvo prikazuje bombardovanje NATO kao opravdanu akciju, NATO napadi su u stvari bili pokrenuti zatvaranjem ratnih zarobljenika kada se UN složio da dozvoli da se oružje izvuče sa kontrolnih punktova u samoodbrani, a potom je predomislilo se o tom svom sporazumu. Da pogledamo prvo od februara 1994. protokol između UNPROFOR-a i VRS-a gde se kaže da vojska srpska zadržava pravo da primeni odgovarajuće mere samoodbrane. GRM 097 je potvrdio da su tačke za prikupljanje oružja bile postavljene oko Sarajeva da bi, citiram, u slučaju napada mogli potom da se brane. To je stranica transkripta 40119. Ono što je važno je, u slučaju napada strana koja je napadnuta prema tome više nije bila obavezna da poštuje deo od sporazuma koji se odnosio na demilitarizaciju. To je 40119. Protokol pokazuje učešće UN-a i koristi izraz BSA, što je izraz koji koristi UN, i to se pojavljuje u jednom telefaksu komande UNPROFOR-a gde se kaže da su aktivnosti armije BiH već navele vojsku bosanskih Srba da povuku oružje. Do 5. septembra 1994. UNPROFOR je odstupio od originalnog sporazuma, uključujući i prava na samoodbranu, i rekli su da oni ne podržavaju taj stav. To je P0631. Bosansko-muslimanska strana je podjednako bila pod restrikcijom, ali od marta 1994. Srpska strana je već prijavila UNPROFOR-u uzastopna kršenja od strane muslimana. To je D111 dokaz za to. UNPROFOR nije vršio vazdušne udare protiv muslimanskih snaga zbog njihovih kršenja, zato što su Amerikanci i NATO oklevali da deluju protiv armije BiH
I tu imamo GRM 097, GRM 037, general Rose i gospodin Harland. Kako je Dragičević rekao, UNPROFOR se stavio na stranu muslimana, D554, paragraf 31. Prema tome, srpska strana je povukla svoje oružje radi samoodbrane. UN je ignorisao ovu legitimnu radnju i umjesto toga ih je bombardovao. Sada ćemo se baviti legitimnom osnovom za pritvor. Srpske snage u krajnjoj liniji nisu smatrale da je UNPROFOR neutralan, već da je strana u borbama. To je GRM 037. Potrebno je pokazati da su kršenja počinjena protiv lica koja nisu direktno učestvovala u neprijateljstvima. I to stoji u presudi iz predmeta Blaškić, paragraf 177. Dakle, legitimna osnova da se borci UN-a pritvore isključuje ratne zarobljenike UN-a iz zajedničkog člana 3. Podjednako važno je to da ovo legitimno pritvaranje pokazuje da je srpska vojska pritvorila osoblje UN-a kako bi sprečila dalje bombardovanje. I u stvari osoblje UN-a je bilo pritvoreno zato što su bili borci. Uzvraćali su vatru, držali su teritoriju, tražili vazdušne udare od NATO-a, navodili su svoje pilote na srpske mete, prikupljali su obaveštajne podatke protiv Srba, to je transkript 39023, krijumčarili su oružje neprijateljskim snagama protiv VRS-a i čak su uzimali vojnike VRS-a kao zarobljenike. To je D1586 i tako dalje. 27. maja 1995. RM 401 posvjedočio je o naoružanom zauzimanju snaga UN-a Mosta uz pomoć vatrene podrške armije BiH, što znači da je armija BiH pucala kako bi pružila pokriće i pomogla pripadnicima UN-a. To je T18260. Ovo pokazuje da je VRS mogao sasvim razumno da gleda na armiju BiH i UN kao snage koje sarađuju i da su pripadnici UN-a u stvari bili borci. Negde oko 28. maja 1995. reagujući na način na koji je UN zarobio srpske vojnike, u memorandumu stoji da UN nema pravo po zakonu da drži ratne zarobljenike. I kaže se, kredibilitet UN-a po pitanju međunarodnog humanitarnog prava će se potpuno poremetiti ako se budu vršile ovakve stvari. Nijednom se nije desilo da UNPROFOR traži i izvrši napade da se bombarduje strana bosanskih muslimana. Osoblje UN-a je pratilo lokacije VRS-a i obučili neke da navode avione. Isto tako, kada su u pitanju bile mete, terensko osoblje UN-a je direktno komuniciralo sa NATO pilotom. Za vreme svedočenja generala UNPROFOR-a, generala Nikolaja Sudija, Origa je pitao da li je UNPROFOR pomagao NATO-u da definišu te ciljeve na teritoriji bosanskih Srba. Odgovor je bio da. Mete su bile utvrđivane u štabu UNPROFOR-a u Sarajevu, a onda su te informacije prosleđivane NATO sa zahtevom da oni tamo i gađaju. UNPROFOR je podržao rasprostranjene NATO vazdušne udare 20. maja u maju 1995. Rukovodstvo bosanskih Srba je smatralo da su UN time postali strana u sukobu. General Smith je u dopisu
Sjedinjenim državama, a ne UN-u 27. maja 1995. rekao: ja sam pokvario mašinu. To pismo je sada deklasifikovano. 28. maja 1995. još jedna deklasifikovana depeša pokazuje da je Smith rekao da su jedine opcije postati neodrživo slab ili voditi rat. U svojoj izjavi pred ovim sudom general Smith je priznao: mi nikada nismo mirotvorci zato što nije postojao mir koga bi mi održavali. Mi smo bombardovali jednu stranu. Sehers je isto tako govorio o pakistanskom pukovniku Umproforu koji se stavio na stranu bosanskih muslimana kada je posmatrač prijavio da bosanski muslimani granatiraju svoje sopstveno selo i da za to krive Srbe. Ovaj pukovnik je rekao: vi lažete. Nepropisni tretman je bilo nešto za što su bile odgovorne paravojne snage. Važno je to da je oficir VRS-a Vojvodić dobio zadatak od generala Tolimira da preuzme i čuva zarobljenike, pripadnike UN-a. Vojvodić je preuzeo dužnost glavnog stražara i nikog nije bio maltretiran. To je D1224. Crveni krst ih je obišao u junu 1995. i nije imao nikakve pritužbe. D1227. Što se tiče mosta RM401, prvo je opisao one koji su ih zarobili kao snage bosanskih Srba, no onda je razjasnio da je većina njih u stvari pripadalo paravojnim snagama. To znači ljudi koji uzmu oružje, koji obuku uniforme koje nađu negde na terenu i koji rade sa ili bez uniformi i sudjeluju u borbama uz pripadnike redovne vojske. Tako ih je opisao. To je RM401. Njemu je rečeno da će ga predati srpskoj redovnoj vojsci. Jedanput kada je bio u pritvoru VRS-a, zatočenici su bili tretirani u skladu sa ženevskim konvencijama. Naređenja VRS-a pokazuju da je namera VRS-a bila da osoblje UN-a tretira kao ratne zarobljenike. Jedno naređenje VRS-a od 27. maja 1995. glasi: obezbedite da se prema Umproforu postupa pravilno, kao prema ratnim zarobljenicima. Šehovac je uzeo ratne zarobljenike, naglasio je sledeće: nismo ih maltretirali, poštovali smo ženevske konvencije. To je strana transkripta 24052. Oko 26. maja 1995. francuski kontingent je dobio naređenje da se ne preda i VRS i Francuzi su se dogovorili da VRS puca, a da se potom Francuzi predaju. To je stranica transkripta 25215 do 25217. Dokument 56717. Na osnovu ovoga jasno je da su osoblje UN-a i VRS-a sarađivali kako bi mirno rešili pitanja i da nikad niko nije bio u opasnosti. Dokazi pokazuju da se prema ratnim zarobljenicima postupalo propisno. Zatočenici su koristili radio kako bi izveštavali na svaki sat. Mogli su da peru svoju odeću. Svedok Vojvodić je potvrdio da su primali pisma od Crvenog krsta. Riley je čak svedočio da su zarobljenici UN-a čak mogli da zadrže svoje oružje. Nema pouzdanih dokaza koji pokazuju da je postojao plan ili sporazum u koji bi bio uključen optuženi. Bukvalno nema ništa. U navodnom presretnutom razgovoru 28. maja 1995. između generala Smitha i generala Mladića P790, Mladić tvrdi da su
taoci bili, da ih je držao VRS, ali samo na izgled. Paravojne snage su počinile nedopustiva dela protiv nekoliko pripadnika UN-a. General Mladić je saznao za to kao i svi ostali preko televizije i general Mladić je naredio da njegove trupe preuzmu stražu nad ratnim zarobljenicima i četvrto, general Mladić je razgovarao sa Smithom i preuzeo odgovornost za zlodela. I isto tako, blef generala ne funkcioniše, ali više nije ni jedan ratni zarobljenik stavljen ispred radio antena. Prema tome, tačka 11 ne stoji zato što sama optužnica nije ispravna. Jer čak i na osnovu dokaza ne može se reći da je jedini zaključak koji se može izvesti da je VRS na osnovu naređenja Mladića uzimala osoblje UN-a za taoce kako bi spretili vazdušne udare NATO-a. Umjesto toga, dokazi u stvari pokazuju da je došlo do legitimnog pritvaranja učesnika u borbi. Oni su bili tretirani u skladu sa ženevskim konvencijama i ne može doći do osuđujuće presude na osnovu tačke 11. As well in the past days in our oral submissions, that we believe the only fair and... Ja sada prelazim na izricanje kazne. Hoću da kažem da mi smatramo da je jedino pravično i fair rešenje oslobađajuća presuda zbog toga što tužilaštvo nije ispunilo svoj teret dokazivanja u vezi Ratka Mladića. Međutim, kao što znate, a javnost možda ne zna, nama prema pravilima ovog suda mi moramo da iznesemo ove argumente zato što ne postoji posebna faza izricanja kazne. Ja neću ponavljati mnogo ono što smo već rekli u našem podnesku. Sudska praksa Međunarodnog suda kaže da se izrazi kajanja mogu priznati kao oslobađajući faktor ako su oni iskreni i istiniti. I u prethodnim suđenjima kajanje se može izraziti čak i kada optuženi sam nije svedočio ili ako nije bio izložen unakrsnom ispitivanju. I u prethodnim predmetima advokati su uzeli u obzir izraze kajanja čak i kada optuženi nije dao izjavu tokom suđenja. U našem slučaju advokati su više puta izrazili to kajanje prema instrukcijama i u ime optuženog. I navodim primere. To su bili svedoci RM 084, RM 079, RM 010, RM 115 i RM 291. Također postoje dokazi o izjavama samoga Mladića koje pokazuju kajanje. Naglasit ćemo ono što je tužilaštvo predočilo preko komandanta Ruperta Smitha. Mladić je zabeležen da je u vezi sa Markalama rekao da naša strana nema takve projektile koji mogu postići takvo razorno dejstvo i da povrede toliko mnogo ljudi, ali mi je veoma žao za nesreću koja je zadesila ove ljude, bilo da su ubijeni ili ranjeni. To je dokument P789, odnosno ispravka prevodioca P798. Još jedan primer jeste u vezi sa ubistvima u Srebrenici. Pogledajte transkript 32589 Simić. Pošto je saznao za ovo, Mladić je bio vidno uzrujan i zabrinut i optužio je ova dela kao užasna, dokument D798, paragraf 28. Nadalje je izjavio da kogod da je odgovoran za ta dela mora da je lud. Isti dokument i isti navod D798, paragraf 28. Ukoliko tužilaštvo već insistira na navodnim beležnicama optuženog kao autentičnom dokumentu, onda također mora prihvatiti i da oni pokazuju da se optuženi zalagao za formiranje komisije
na principu jednakosti i pariteta, da se zaista istraže sva ubistva i pogibije do kojih je došlo u okolini Srebrenice. 5348. Zatim ću preći na praksu kažnjavanja u SFRJ koji zabranjava kazne duže od 15 ili 20 godina za najteža krivična dela. Iako praksa kažnjavanja iz zakona SFRJ ne obavezuje ovaj sud, obavezuje ga međunarodno pravo, što će reći da se mora primenjivati pravo koje je bilo na snazi u vreme kada su dela počinjena. To je princip nullum crimen sine lege, nula poena sine lege. Shodno tome, bilo koja kazna koja bi prevazilazila parametre krivičnog zakonika SFRJ iz 1976. predstavljala bi kršenje principa legaliteta i zabrane retroaktivne primene prava. Slično tome, imajući u vidu da je Evropski sud za ljudska prava nedavno potvrdio isto pravilo u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, ono bi prema tome trebalo da važi i za ovaj sud. Zakon koji je bio na snazi u vreme počinjenja bio je krivični zakonik iz 1976. koji je bio autoritativni spis do 1998. u BiH do 2000. u Republikoj Srpskoj. On nalaže da ratne zločine treba kazniti kaznom zatvora od 5 do 15 godina ili smrtnom kaznom za najteža dela. Međutim, smrtna kazna je ukinuta na osnovu Dejtonskog sporazuma i zamenjena mogućnošću da se odredi kazna od 20 godina. Zabrana retroaktivne primene podrazumeva i zabranu retroaktivne primene lex graviora, odnosno najteže moguće kazne. Shodno tome, protivzakonito je da se određuje teža kazna nego ona koja je postojala u konkretno vreme kada su dela počinjena. Ovo je široko priznati princip međunarodnog prava. Naime, da kad god se neko delo može kazniti po dvoje sukcesivne odredbe, treba primeniti onu koja je blaža, jer je to u skladu sa principom favor libertatis, kao u predmetu Maktuf i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom, strana 11. Slično tome, strana 46 iz iste te presude, zabrana retroaktivnosti je deo uobičajenog međunarodnog prava i obavezna norma međunarodnog prava od koje nema odstupanja. Odstupanje nije dopušteno. Evropski sud za ljudska prava smatrao je da je primjena krivičnog zakonika BiH iz 2003. umesto krivičnog zakonika SFRJ iz 1976. protivzakonita i da bi predstavljala kršenje prava žalilaca u ovom postupku. Strana 32, Maktuf i Damjanović protiv BiH. U sažetku, sudsko veće ne može primeniti kazne koje nisu bile predviđene odgovarajućim zakonima u relevantno vreme. To bi predstavljalo kršenje uobičajenog međunarodnog prava i njegove norme koja zabranjuje retroaktivnu primjenu zakona. Shodno tome, veće je obavezno da se postara da kazna može biti od 5 do 15 godina ili 20 za najteža dela koja bi inače bila kažnjena smrtnom kaznom. Ako se ne postupi tako, to bi značilo da ovaj sud postupa ultra vires. Kakvu bi poruku Međunarodni sud slao svetu ako bi uporno u odmeravanju kazne primjenjivao praksu koju je sada Evropski sud za ljudska prava zabranio i koju je zabranio domaćim pravosudnim sistemima da primenjuje, jer je to nepravedno. Mi smatramo da bi time bila dovedena u pitanje baština kao i dobar glas Međunarodnog suda, ukoliko bi se kršili standardi koje je proglasio Evropski sud za ljudska prava. Sada prelazim na tvrdnje tužilaštva u vezi sa otežavajućim okolnostima. Tužilaštvo je propustilo da dokaže van razumne sumnje da je optuženi zloupotrebio
svoj položaj i svoj autoritet. U svakom slučaju, visoki položaj i visoki autoritet sam po sebi ne zaslužuje strožu kaznu, a u svakom slučaju optuženi nije zloupotrebljavao svoj položaj i svoj autoritet baš ni na kakav način. The prosecution repeatedly emphasized that Tužilaštvo je u više navrata naglašavalo da je u VRS-u postojala jasna hijerarhija u okviru koje su se morala ispunjavati naređenja. Međutim, ta hijerarhija je irelevantna kad je riječ o odgovornosti optuženog, budući da ne postoji ni jedno naređenje koje bi ga povezalo sa zločinima. Tužilaštvo nije predočilo nikakvo naređenje u tom smislu. Što se tiče Srebrenice, sudski veštak tužilaštva Richard Butler rekao je da nije našao nijedno naređenje optuženog u kome se naređuje činjenje zločina. Prema tome, nerazumno je u svetlu dokaza reći da je optuženi zloupotrebio svoj autoritet radi ostvarivanja zločinačke svrhe. U svakom slučaju, ovo veće trebalo bi da odbaci ovaj osnov optužbe kao otežavajući faktor, jer tužilaštvo ni u optužnici ni drugde to nije uspelo da predoči i da pri tome zadovolji kriterijum koji važi za otežavajuće faktore. Tužilaštvo je takođe naglasilo posebnu osetljivost žrtava kao otežavajući faktor. To nije dopušteno. Treba pogledati žalbenu presudu Kordiću i Čerkezu, paragraf 1089, i žalbenu presudu Stakić, paragraf 413, i žalbenu presudu Galiću, paragraf 408. U pasusu 1743 svog završnog podneska tužilaštvo samo iznosi dokaze koji su na nivou anegdota, a koji nemaju nikakvog pravnog značaja. Tužilaštvo nije uspelo ni da prikaže bilo kakve relevantne izveštaje sudskih veštaka. Tužilaštvo takođe tvrdi da optuženi treba da dobije najveću moguću kaznu samo zato što bi trebalo da dobije strožu kaznu od njegovih potčinjenih. To je potpuno nekompatibilno sa principom individualizacije kazne i pravne sigurnosti. Takav stav tužilaštva predstavlja osuđujuću presudu koja bi bila izrečena na osnovu kolektivne krivice. Time se Ratko Mladić predstavlja kao čovek nadljudskih proporcija i on treba da postane simbolično žrtveno jagnje za krivicu svih Srba. Još jedna tvrdnja tužilaštva iz paragrafa 1741 njihovog završnog podneska jeste da je optuženi imao glavnu ulogu u počinjenju krivičnih dela time što nije poštovao međunarodno humanitarno pravo. Međutim, mnoga naređenja koja su usvojena u spisa koje je potpisao optuženi direktno su suprotna ovome i pobijaju ovu tvrdnju. Tužilaštvo nadalje u paragrafu 1737 svog završnog podneska tvrdi da su Mladićevi potčinjeni po kratkom postupku pogubili više hiljada ljudi u Srebrenici, ali je to irelevantno s obzirom da ne postoji tražena veza. Takođe, nije dopušteno da se neko dva puta tereti za istu stvar. Sada ću zamoliti da pređemo na poluzatvorenu sednicu. Predsjedavajući, prelazimo na poluzatvorenu sednicu.
Back in open session. Sekretar, ponovo smo na javnoj sednici. Predsjedavajući, hvala. Odbrana. Iz izjave gospodina Darka Mladića vidimo da ga je optuženi vaspitao u duhu pomaganja svima bez obzira na nacionalnu pripadnost. Najvažnije od svega bilo je da se bude dobar čovek. Paragraf 8. Gospodin Mladić detaljno navodi razna dobra dela koje je njegov otac izvršio da bi pomogao nesrpskim civilima kako za vreme rata, tako i u drugo vreme. Mi smatramo da su to dokazi koji predstavljaju olakšavajuću okolnost. Da rezimiramo. Tražimo od vas da odbacite napore tužilaštva da se primeni kolektivna krivica, da se gospodin Mladić predstavi kao da je čovek nadljudskih proporcija i pozivamo vas da postupite suprotno raznim pravnim maksimama i da ne izreknete najdužu, odnosno doživotnu kaznu. Odgovarajući standard i pravni princip diktiraju da bilo koja kazna treba da bude ograničena i minimalna s obzirom na navedene olakšavajuće okolnosti. Zbog svih ovih razloga koje smo izneli u posljednja 3 dana, časni sude, jasno je da tužilaštvo nije uspelo da zadovolji traženi teret dokazivanja u vezi sa bilo kojom tačkom i optužbom sadržanom u optužnici. Oni prosto nisu izneli argumente koji su nužni da bi se dokazala njihova argumentacija i potkrepili navodi izneti u optužnici. Mi stoga smatramo da bi jedina pravedna kazna, odnosno jedina pravedna presuda bila oslobađajuća presuda. Sada ću reći još nekoliko reči. Moj klijent danas govori kroz mene kao svog branioca, časni sude. Ja vam se sada obraćam njegovim rečima. Čoveku koji je tako potpuno i namerno pogrešno shvaćen, teško je da govori. On nosi teško breme. Morao je da sluša vrlo teške optužbe koje su iznošene na njegov račun iz dana u dan. To je teška pozicija koju mnogi od nas ne bi mogli podneti ćuteći. Povremeno su ga obuzimale i emocije. Kao što znate, iz zdravstvenih izveštaja njegovo zdravstveno stanje je takvo da on za to nije kriv. Već postoji jedno medicinsko stanje koje doprinosi izlivima emocija. Ovaj sud nije bio u stanju da izađe u susret tim zdravstvenim problemima. Zato nemojte njega okrivljavati zato što ste ga u prošlosti izbacivali iz sudnice. Pokušajte da vidite stvari iz njegove perspektive. Da bih se pripremio za današnje izlaganje, ja sam sebi dao taj isti zadatak. I da bih to postigao, pogledao sam šta je moj klijent rekao u postupku protiv Karadžića 28. maja 2014. kada je sudskim nalogom pozvan i bio praktično prisiljen da bude svedok suprotno sopstvenim interesima u predmetu koji je pokriven jednom te istom optužnicom. Tamo je on rekao sledeće, sada citiram iz transkripta. Svjedok, gospodine Kvon, dame i gospodo, što se tiče ovog Haškog tribunala, ovog suda, ne mogu da ga smislim i ne priznajem ga i ne mogu svjedočiti pred njim. Ne mogu dati svečanu izjavu, jer je to pritisak na mene kao na osobu, na moje zdravlje, na moj narod. To su i dalje sankcije, a stvari su stvarno završene. Molim vas da mi date sljedeću mogućnost. Uz dužno poštovanje za predsjednika Radovana Karadžića i njegove napore na spašavanju našeg naroda, a i ja sam doprinio da se uradi nešto dobro, ne bih htio da ovo suđenje ne uspije, tako da bih vas zamolio, ako imate mogućnost i vrijeme, da me saslušate. Sinoć sam napisao 7 stranica uoči Svetog Save, danas je Sveti Sava. Ako nemate ništa protiv, ja bih želio da to pročitam, a nakon toga mogu dati svečanu izjavu. Ne priznajem ovaj Haški sud
On je tvorevina NATO-a, to je satanski sud, a ne sud pravde. I sudi nam zato što smo Srbi, zato što štitimo svoj narod od vas. A onda je sudija Kvon rekao, gospodine Mladić, isključujem vam mikrofon, molim vas sjednite, konsultovat ću se sa kolegama. Nakon toga je gospodin Kvon rekao, sudija Moloto, da li ste rekli Haški sud ili sud mržnje? Odbrana Haški sud sa G na engleskom. Sudija Kvon je rekao, gospodin Mladić, kao što znate, imamo pravila prema kojim se odvijaju naša suđenja, tako da vam preporučujem još jednom da date svečanu izjavu, odgovorite na pitanje, ako želite, i na pitanja koja će postaviti gospodin Karadžić. A onda je uslijedila diskusija o pravilima i onda je na kraju moj klijent rekao, gospodine Kvon, vi ste dosta mlađi od mene, vršite pritisak na mene bez razloga. Ja se ne bojim nikoga osim Boga. Savjest mi je čista što se tiče svih pitanja. Vaše su pene i vaše floskule na Haškom tribunalu i vaše lažne optužbe mene nimalo nije briga ni za šta od toga. Neću da zamaram ove ljude tamo i sve vas. Ja ću dati ovu izjavu, ali ne priznajem vaš sud, Haški tribunal. On za mene ne postoji. Dakle, to je moj klijent rekao i mogu vam reći da je on vjerovao u svaku riječ koju je izgovorio. Po njemu je to bila istina. I moram vas pitati, možemo li ga kriviti ako tako negativno gleda na ovaj tribunal? A to se zasniva na onome kako on smatra da ga se tretira od kada je došao tu. Hoću da vidite njegovu poziciju i kod donošenja presude. Dajte sve od sebe da dokažete da on nije u pravu. Jer ja nisam mogao iznijeti argumente da bi ga ubijedio da nije u pravu. Iako sam pokušao. A možete li zaista da krivite mog klijenta zato što ima tako negativno viđenje? Sljedeći slajd. Ovo je moto koji visi u predvorju tribunala i on ne pokazuje niti poštovanje, niti priznanje pretpostavke nevinosti, niti pokazuje da se štite prava optuženih. Kaže se, privodimo ratne zločince pravdi i donosimo pravdu žrtvama. Možete li zaista kriviti mog klijenta što ima negativno viđenje suda? S obzirom na to da ste ga izbacili prilikom prvog pojavljivanja pred sudom, samo zato što se pozvao na svoje pravo da se odrekne prava da se pročita optužnica. To je pravo koje su imali svi moji prethodni klijenti. Umjesto toga vi ste ga izbacili i ipak pročitali optužnicu. A sljedeći optuženi koji je uhapšen, gospodin Hadžić, on je tražio od suda da se ne pročita optužnica i zadovoljen je taj njegov zahtjev. Možete li stvarno kriviti mog klijenta što je oprezan po činjenici da su dvojica od 3 sudije došli do afirmativnih nalaza o krivici protiv njega? To ste vi, sudija Ori u predmetu Galić i sudija Fluge u predmetu Tolimir. Možete li ga kriviti što je skeptičan o tome da li se štite njegova prava, s obzirom da su predsjednik mehanizma za međunarodne sudove koji je rekao ženama Srebrenice da će Karadžić i Mladić biti izvedeni pred lice pravde i predsjedniku Haškog tribunala koji je došao do potvrdnih nalaza o njegovoj krivici u predmetu Popović. Možete li ga kriviti što se boji nepravde s obzirom na to što je u predmetu Karadžić došlo do potvrdnih nalaza o njegovoj krivici, a onda ste vi pomoćnike za ovaj predmet doveli da bi napisali ovu presudu, a nedavno ste priznali da se ona možda već piše. Možete li stvarno kriviti mog klijenta kada je žalbeno vijeće već u žalbenom postupku protiv Popovića došlo do nepotrebnih nalaza o njegovoj krivici u drugom predmetu u kojem nije mogao da se brane? Možete li ga kriviti u ovom predmetu kada ste dozvolili optužbi da prisluškuje razgovore sa njegovim zastupnikom?
morate shvatiti zašto vam on ne vjeruje. Sada vam je zadatak da pogledate sve dokaze i nadam se da ćete to učiniti i pokušati da učinite ono što ja nisam mogao učiniti, a to je da ubijedite mog klijenta da je ovaj tribunal korektan i pravedan i da ćete korektno ocijeniti dokaze i da nećete popustiti pred argumentima optužbe ili političkim pritiskom i da ćete osigurati da se primjeni najviši standard tereta dokazivanja. Nadam se da ćete to učiniti, da ćete pokazati da on nije bio u pravu i nadam se da ćete pri tome pokazati i onima u javnosti koji možda osjećaju isto što i on. Ako donesete oslobađajuću presudu, to bi pokazalo da on nije bio u pravu i to bi uputilo jaku i trajnu poruku o nasljeđu ovog tribunala kao tribunala pravde i ja se nadam da ćete tako odlučiti. I na kraju, čuli smo kako je gospodin McCloskey pročitao pjesmu ili pismo iz Američkog građanskog rata, to je učinio prošle sedmice. Ja nemam ništa slično tome i u svakom slučaju nisam siguran da je to relevantno za naše suđenje. General Mladić me zamolio da vam na kraju kažem nešto što je relevantnije i ima veći značaj. U protekle 4 godine mi smo razgovarali o vrlo konkretnim pitanjima, incidentima i u jednom ovakvom predmetu vrlo je lako izgubiti iz vida globalnu, širu sliku. Rat je nešto ružno i na kraju nasilje u ratu ne bira između ljudi. General Mladić je vojnik, ali on je gledao kako u njegovoj zemlji počinje haos i kako se ona raspada. To ga je duboko potreslo na način koji ovaj sud ni izdaleka ne može razumjeti. On stoga ima samo jednu molbu. On bi vas zamolio za 2 minuta šutnje u znak sjećanja na sve žrtve besmislenog rata u Bosni i Hercegovini. Rata za koji ću dodati da ga on nije ni započeo ni održavao. Kada kažem žrtve, general Mladić želi da kažem da on i njegov tim odbrane smatraju svaki život izgubljen u ratu. Život svakog Bošnjaka, Srbina, Hrvata, Roma, Albanca, svakog muškarca, žene i djece tragedijom, a taj spisak žrtava uključuje i 1300 Srba sa područja Srebrenice koji su izgubili živote zbog užasnog nasilja Nasera Orića. Njihov glas se nije često čuo na ovom mjestu, neka im je vječna slava i neka čovječanstvo izvuče pouke iz njihove sudbine. Te pouke su nam danas itekako potrebne. I to je sve što je general Mladić želio da kažem. Dakle, časni sude, vi odlučite, hoćemo imati 2 minuta šutnje ili ne. Ja sam završio izlaganje. Predsjedavajući, hvala gospodine Iveciću. Odbijamo tu molbu koju ste prenijeli, molbu generala Mladića. To ne spada u opseg našeg rada. Završavamo s radom za danas i nastavljamo u četvrtak 15. decembra. I mogu li mi strane reći da li su postigle sporazum da govore 2 puta po sat i po ili ćemo imati 3 sesije, a da se podijeli druga sesija? Što se tiče odbrane, možemo da radimo sat i po, pa pauzu, pa sat i po. Predsjedavajući sudija, mi nismo ništa predložili, ali ako bi tako radije strane radile i niko nema nikakav problem s tim, onda ćemo tako raditi 2 sesije po sat i po. Suđenje se prekida. Nastavljamo u četvrtak 15. decembra u 9:30 ujutru u istoj ovoj sudnici. Molim, ustanite.